Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati Bapak Profesor Dr. Muhammad Nasir, Menristek Dikti, yang kali ini bertindak sebagai khatib Idul Adha. Yang sama-sama kita hormati Bapak Dr. Sri Puryono, Sekda Provinsi Jawa Tengah, Bapak Profesor